Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lorraine. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agmay may saak nga anak. Ket na nga to ti ekspektasyon ti inak kanya. Isu akayat ko ti makastrak iti trabaho, ana nga tumat adagos ti posisyon ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lorraine dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rumarak man ang nanang, mapanak agsapol iti trabaho. Sige laeng anak ko, bareng makastrak kamutan iti panggadam. Manun atawan anak kagraduar ka. Addan tulata ka di nanang. Amangan no saan ko pa'y mo tagasat ti makastrak. Daytay kumamot na nga to adagos ti posisyon mo iti mastrakam, anak ko. Day tangarod ti kayat ko nanang. Iso asaan na ka basta ag-apply latan no adda hiring. Jackmot kaya ti just ako nada Kas ka ni Angela. Accountancy tinlepas na. Teller lang iti bangko ti ayan na. Hay, Jack kayat ti kasjay nanang. Lorraine, agpaili ka? Umaykan, siyak ti nakapila. Nagwapo ni Vince. Tricycle driver laang mo't ngamin. Lorraine, kanya ka dito pampanunutom dita. Nag-isim-isim kalatan na. Ako, awan. Ala, itulod na ko ni Jaili, no si Kati nakapila. Sige nga Rod, aglogan kan. Mabalin ti makilamisaan kan ka, Lorraine? Wala, Angela. Agyaman Nagadayo mo't kanti umay mo paglansan, Angela? At damot lang amin ginagarak dito eh. Naka-order ka din iti kanam? Saan pa? Agorder kan. Tasyak ti makaam mo. Ilibre na? Wana. Adamot kwartak dito eh. Sige nga, Rod. Ilibre na. Nga oray nagbasit tumot lang ti sweldom iti trabaho. Ha? Oray basit. Basta ada. Naimbaglaangan. Gamti awan. Ay, no siya. Jack kaya ti basit a sweldo. Ada ako, nanang. Kumusta nga iti pagnam, anak ko? Ay, awan na sarakak, nanang. Puro mo't sales lady kas kada janitress ti hiring. Jack kaya't nagita trabaho. Ay na, Lorraine, anak ko. Di ka nga min napili unay iti pagtrabahoam. Kasano ka nga makastrek no napili ka mo't unay? Ay natatang, accountancy tinlepas ko. Saan kat aparala ko wano para dalus laang dita? Di simurot ka kumay tinagaplayan ni Angela. Di nakastrek ka kumamat akas ken kuana. Anya? Ay, pakpakawan tatang. Jack laki ti kaya tagbalin at teller laang. Nagbaba a posisyon dayta. Sigurado ang nababamot laang ti sweldo. Adda nga rod mo't na nga to adagaws. Ay nalakay, di mo ka didismayaan ta anak mo. Makastrak tulat ta Nalabit adi na pa'y gasa, ti maadaan iti trabaho. Ngamutan ti kastoy. Naman ang katawan ko agsapsapol iti panggada. Gamagin ka ita. Jack pa'y lang makastrak mo. Kanya nga tayo ti aramidak. Lorraine! Umaykan! Lumugan kan! Ha? Makikuyog kan kada kami. Agawid kami. Wana. Kat agyaman na ka. Sige, Vince. Pagandaran mo ti tricycle mo. Sige, honey. Ha? Agayan ayat kayon? Well, Lorraine. Anya ti kinayat mo kan kuana? Kat may salaang at tricycle driver. Lorraine, nasingpat ni Vince. Inayat ko, gapo iti kinasimplena.
Kan, kangrunan iti amin. Nasingpat, nasaya at ataon ni Vince. Jack maka-move on iti naamwak iti kalman. Agayan ayat gaya mo da Angela kan Vince. Masakit tanak iti kasdyan naamwak. Agayatak gayam at talaga kan ni Vince. Ngam Jack itulok ng agbayag da. Mang panunutak iti pamuspusan tapno madadaol tinapintas alin nanganda. Oh, Lorraine. Adda ni manong email. Ingka mamutbit sangwon, tadda ka no napatangay baganakan kanak ko. Anyayat ibagaday talakay. Ay kat ingka sangwon Ang mga no talaga nga importante, tigagara na. Sige, nanang. Naimbag abigat mo, Lorraine, balasang ko. Pasensyakan no nataktak ka iti aramidam. Talaga nataktakak. Okay lang, tata. At gayam ti juice. Uminom kayo, pay. Agyaman palasang ko. Ayun gayam. Nakaumayak. Takayat ko adamagan. No ada na sa pulam at trabaho. Awan pay nga rod, tata. Naimbag pay ni Angela nga anak yun. Tauray kaskasan, no? Adan panggadan na. Saan nga min anapili ti anak ko iti trabaho? Kun nalabit. Saan mo pa'y agasad ti maadaan iti trabaho? Ngam ada ijayak kan ka at trabaho. Anya day tata? Ngamain, agsapsapol iti bookkeeper ti co-op ti barangay. Ti ngay co-op dagiti padak a farmers. Ha? Naganak ngamin tay sigud a bookkeeper. Iswasukatan main, gaputa nag-resign mat. Sigurado apasiti sweldo dita. Ay, kwa tata. Pasensya kayon Ngam, Jack kayat. Ni Angela laangan Ay nabalasang ko. Saan mabalin ni Angela? Adang aminin na talgad apanggadan na. Ala. No di mo kayat. Sikat ti makaamaw. Mapanak nga rodan. Dayjela ang tigagarak balasang ko. Ay, sige tata. Agyaman naklaangan iti jaya yun. Kunak mano kayat mo ti maadan iti panggadan, Lorraine. Awan mo't nga rod masapulak, tatang. Di inawat mo kumalatan jay-jaya ni email. Imbagla pangalaam iti experience mo. Anya? Ay, sa anak nagtatakon ang makastrok iti trabaho. Adan tulat na masapulak Ay na anak ko, nukas talatan ti panagrasrason mo, pulos adi ka makastrag iti trabaho. Nalabos kayo mo, tatang. Ay unay kamutan si ka din daw. Imbes apapigsa tirik na ta anak mo. Ang saan mo, tadada nga upupayam. Saan ko man nga upayan Ibagbagak lang ti pudno. Napili unay iti trabaho ta anak mo. Di na kaya ti mangruge iti nababa. Ay, saan anasaya at dahi ta kapanunutan? Nasayaan ta sabat kayo ado dito'y sentro, Vince, Angela. Nagnag na kami ngamin. Gaputasan ang makastruk tilugan dito abanda. Anya ka diti ibagam, Lorraine. Kaya't kayo nga imbitaran inton Sabado. Kasangay ko ngamin. Kasta ka di, Lorraine. Awan parikot. Umay kami to kin Angela. Wanyag paiso, Lorraine. Umatindar kami iti kasangay mo. Agyaman na karuto kasta. Umay kayo nga umay ha. Gumura no di kay agparang inton kasangay ko. Di kagdanag. Umay kami ka ni Vince. Nay, nagadong dagiti sa nga ilim anak ko. Ingkasi kaswan ida. Wala na. Kat agyaman na, tapinat kanyo tiki daw kung agsagana tayo iti ado, ita akasangay ko. Lorraine, happy birthday! Awatam to'y simple asagot mi ka ni Vince. Apay na ako ni Vince. Agyaman nak Angela. Apay adi mo kakuyog ni Vince. Nagpasada pa'y ngamin.
Sumarunon tumot lang inton madamdama. Kasta gaya. Ala, umay ka. Mapanta iti table nga ayan dagiti kabats tayo. O sige nga, Rod. Sika, talaga, Lorraine. Pinilit nagtumot ngamin nga iminom. Nabarte ka kun. Italaan mo't akasangay ko. Sana ka na, Irwam. Iso ang maulaw akon. Idumog kon ditay lamisaan, ha? O, sige. Maturog ka laan. Naragsa ka pa nagkasangay mo, Lorraine. Agyaman na, Vince. Umay ka. Danggayan na kami nga aginom. Nakadumugon na, Angela. Nasayaat. Itulod ko pa yung balayda. Kalpasan na. Agsubli ka mo't laan dito, ha? Gumura ak, no di mo aramidan day, ha? Makitan to, Lorraine. Basta itulod ko pa yung Angela yung balayda. Rabiin, ngam saanan ang nagsubli dito balay ni Vince? Saan ang mabalin ang madadalo ti planok? Mapanak iti balay dakat kasaritak ni Vince. Ay, anya pa'y lang tiyar aramidam dito'y paraangan, Lorraine. Nakapanaw amin ang dagiti bisitam. Ing katulungan ni nanang mo nga agisimpa kadagiti na aramat itay. Inton madamdaman, tatang. Ada pa'y biit papanak. Nay, sa dino ti papanamaya, Rabiin! Agsubli ak matlada agos, tatang. Ay, papanan na nga ta. Aping agda ka pala dito balay, Lorraine. Rabiin, itulod ka na di balay yo. Kung akmat namin agsubli kay di balay, kalpasan ang maitulod mo ni Angela. Ngam Rabiin, nag-aawid pa yung dagiti tatawa di maray iti kasangay mo. Adarom bang ama-amwam maipapan iti kaayan ayat mo? Anya ka diti sasawam, Lorraine. Amom, sadot abalasang ni Angela. Di na amo ti agtrabaho iti balayda. Kan may sa... Huston, Lorraine. Maawata kung ti kayat mo asawan. Di mo dadailan kumatayan ayat may kin Angela. Ha? Agamiris ka kumamat. Tapno makasapol ka mo iti panggadam. Anya? Saan ada kami ti pagtakta kami ti oras mo? Mangsapol ka din iti mabalin mo amastrikan. Kan di ka kumanapili unay. Tapno makatrabaho ka matan. No di ka mangrugi iti napaba. Pulos mat adi kan tumakagteng iti rapaap mo. Anang nga to a posisyon. Sige nga ron. Agawid ako na. Pasensya kan iti inaramid ko. Nanang. Day, apa yan, anak ko? Anya tinapasamakan ka. Sa dinungamin tinagap-gapwam katrabeain. Alala, agtugaw ka man kita. Nabainan ka kaday kadagiti imbaga ni Vince itay. Kasano nga mo yu, tatang? Sinurot ka, idinapan kay di balayda. Anya? Tanya nga min ti panggap mo. Dadaalam ti relasyon da kini Angela? Tatang. Ay na, uray nga ta ilibak mo. Amaw, aday ti panunot mo. Talaga na ba inanak ka dagiti imbagbaga ni Vince kanya? Agamiris ka, anak ko. Agaramid ka kiti tinasaya at para itibiyag mo. Saan ka tamang dadaal ka iti pada matao? Saan mo ka diyan na panunot? Aga po iti day tagay naramid mo, kat mapukawan kan iti gayab? Diyak kaya ta mapasamak ti kasta, tatang. Nukasta nga raod, baliwa mo ti kasta nga aramid mo. Agkid daw ka iti pamakawan kini Angela. Gapu iti dakes apanggap mo, iti relasyon da. Ay, pakawanan na ka, anak ko. Taimbes nga isuuro ka iti nasayaat. Kinanunungak latan, dagiti kayat mo ang mapasamak, nga uray saan mat nga umnaw. Pampanunutek lang amin, tinarimat to kumamat na masakbayam. Nana. Mala, saan pa'y matkitian ala daw ti amin? Urno sam, da ito nga inaramid mo, anak ko. Uwan, tatang. Mapanak agkid daw iti pamakawan da Vince kan Angela.
Puskol matirupam. Tanag parang kapayla kanyak, kalpasan ti inaramid mo. Imbaga ni Vince kanyak ti amin. Apay aramid mo ti kasya kanyak, Lorraine. Kunak no napudno ka agayam. Nagtalakakan ka. Ngam anya ti inaramid mo. Pakawanan na Angela. Ikarik, jaton aramidon ti kasjay. Basta di da kumaliklikan. Tsak amon no mamati akpay ka dagita nga ibagbagam. Nadismaya ak at talaga kan ka, Lorraine. Pangaasim, ikandak kumapay ti gundaway amang ipanagnak. Apag bababawyak ti inaramid ko. Pasensya kan. Ngam no ita, talaga ang nasakit pa'y latinakam ko kan ka. Barang no iti panaglabas ti panawan. Kat malipatak ti kinatraidor nga inaramid mo. Maawatan ka, Angela. Kat sapay la kuma. Tadumtang tumat lang ti panawan ang mapakawandak. Kat agsubli ti sigod a kinasingad tayo. Dita ana amiris ko, asaan gayam nga amin atarigagay ket maala adagos, Mr. Lonely. Naamiris ko met asaan gayam amabalin nga itingato adagos ti pangrugyan. Ita, adamat ten trabaho, ket ininot met anapromotag, gapo ta nagpursigiak. Ket da Angela ken Vince nagkalaysada metten. Saan pa nga nagsubli ti sigud alin nangen mi kadagiti gagayem ko. Ngam ikarkararag ko adumteng matlaang ti panawan ang mapakawandak. Kat agsubli ti sigud akinasinged mi. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Lorraine. Lorraine, pagayam ko, nasaya at met na nakaamiris kan, sakbay amala daw ti amin. Nasaktam ngamin dagiti gagayem mo. Isu anarigat da ang mapasubli ti sigod a panagtalagdaken ka. Ala, ituloy mo matan ti agbalbaliw, ket kablawan ka, gaputa na sayaaten ti panggedam ita. Bueno papagayam, haing kay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.